Hello, Hanulapa Ulanau Yaltena, Chin History and Culture Researcher Timi channel in Nangkut Kantlay na. He channel Chin History and Culture Researcher Timi channel ni atin mi mission la kolju lai mi kan thoke na kong thai lo mi thai ding zonga cha real khoti lo mi kan cha te ban tu ka hin atin mi ase I lai mi thoke nak la tuam bia hi lai mi ase ko mi ni chun thai lo ok atha lo mi asi cha a ka hin lai mi ne ngak chia in upa bik tiang lai mi kan thoke nak la kan tuam bia la kan nun phung hi foi ten kan thai ko nak ha ding cha hi channel ne I tin mi asi ti kha masabika vunlang ter kadu mi ase hoilan bika hi channel kan zau tika hen kan ngai tika hen subscribe le like in thazang rakam pvu tikha masabika nol hindu mi na ase hi Chin History and Culture Researcher timi lai mi phun thoke nak le nun phung tuan bia kong zau than tika hin cha ok kani chan kha mi chu pu ngun tau tial mi lai mi phun thoke nak le khutlak nak timi chon pu chon keu tial mi lai mi phun thoke nak tuan bia tiban tok chon Robert G Johnson ne tial mi History of the American Baptist Chin Mission Volume 1 and 2 tiban tok chon the Chin Hill timi truck and carry ne an rak tial mi Volume 1 and 2 tiban tok kha kani chan ding asalai ti kha mai sa wan lang tar du mi se koi kan da chim mi hi kan rak rat tak tak ti hi thailo mi matam pi kan khomen amhai sabika kan bun zau ding mi cho pu chon keu na tial mi kha kan bun zau sia chon India ram le kol ram kar lak tlang chung mi via te khe AD thong khat la thum hlana chun minung hau mat an rak lawe ram so minung lo nak saram lo nak araksi dia an rak tia I chu cha chun khika India ram la ko ram kal lak I tlang chung mi ni khwa an tlak te ka hen kan ram si dia nanok tu le chu phot tu lo te in khuan raksa ti se ikol ram tuam bia arak tial tu yule ti mi pani hin kum thong khat zariat la som nga la kum nga kuma arak tial mi chunga chon lai mi le lo sai mi na cho Indo Chinese phun an si dia ati dia an rak tia chu kan hu kho mi ase chon kuluna han ne ti mi pa ne lai mi le naka chu kuki phun he an itlai te atial an ti ve ye thong khat zariat somruk la kum ruk kuma hin kuluna phire ti ma se ma ne hin arakan ram chak lai tlang chung mi chu Indo Chinese phun an si te atial ve an te afoi nak en kan chim toy nak en kan lang ter sia chon ya tam deu ni an zum ning an ruwa ninga chon lai mi phun chu telegram ara mi kan sikau ti kha tam deu ni an pom mi chu ase kan hol konga hen kan bun zau than ri asia chon thong khat la zariat la som kwa la kum khat kum milu rel nak chazin report Burma census report ti mi chunga lai mi phun chin or kajin anti nai chu Tibeto Burman hol phunin hol mi an sina in hol phun dang te ten an hol arak attendee ti kha hika report ne an rak lang ter mi kan pu kho mi ase chin kan ti tika hen chin dia kan ma mi phun chin mi phun ni hen chin dia an rak itibel lo ti ase
chin mi phun hi chin tia an rak itebel lo na in mi phun adang ni hin chin tia an rak ti na ti se kol ram mi chin chung phata hin mun ron mi ne shu an itie tlang chung mi chin lak zong a hen ti dim te ban tuk ni chon chin kan salau zau kan si an te ve falam peng te ban tu kha peng la ma tu pi mi ni hin lai kan si kan itie chon thlang lai chin ram mi ni chon chu kan si an te ve chitadong hill truck Bangladesh ni chon sandu an itive Manipur Assam pol ni khin kuki kan si an tive Mizoram mi lai pol chu mar ne poi lakher an ti tha ti ase chu kan hu kho mi ase atoina an chima chon chin kan ti ti ka hen kan ma chin mi lila phan ne hen chin ka si tia ai ti du lo mi tam pi kan na in ramdang mirang thak and carry ti mi an hlat thlai na hin chun chin tia mi dang ni chun rak out mi kan se hin zonga chin mi kan sina in chin mi kan selau adami mi phun tam pi kan chin history and culture kong ha pet lai in thai na du mi chon Facebook hen like and follow chen share zong ra ka to ave lo YouTube hen subscribe le like zong an thazang ra ka pe ve chin ti mi kan min sak na kong la kan hol na kong la kan thoke na kong chu hitiang hin kan ngol ri lai anu video kan tong than te na lai bye bye